Muvoma ya rubanda iharanira Repubulika na Demokarasi MRD. Kuri nyakubahwa Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. The White House, 1600 Pennsylvania Avenue, NW. Washington DC 20500. Ku itariki 8 Gicurasi 2025. Impamvu kwamagana igitekerezo cyo kohereza abimukira mu Rwanda. Nyakubahwa Perezida, Muvoma ya rubanda iharanira Repubulika na Demokarasi MRD izinduwe no kubagaragariza ihangayikishijwe cyane kandi yamagana igitekerezo icyo ari cyo cyose cyerekeranye n'umugambi cyane amasezerano agamije kohereza abimukira birukanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoherezwa mu Rwanda. Nyakubahwa Perezida, mu bushishozi bwanyu musanganywe, turabasaba kwita kuri ibi bikurikira mbere yo gufata icyemezo icyo ari cyo cyose kuri icyo kibazo. Icya mbere, u Rwanda ni igihugu gito gifite ubukungu bushingiye ku buhinzi gakondo. Igihugu cy'u Rwanda ni gito cyane kandi kibarirwa mu bihugu bituwe cyane ku isi. Ubutaka buhingwa ntibuhagije kandi ntibunera neza. Niyo mpamvu inzara inuma mu duce twinshi tw'igihugu. Kuzana rero abimukira muri iki gihugu kitihagije mu biribwa kandi gisanzwe kidandabirana mu bukungu ni ugukomeza gushyira mu kaga ikiremwa muntu no kongera ibibazo mu baturage bagituye basanzwe bafite amakimbirane ashingiye ku moko y'Abahutu n'Abatutsi. Icya kabiri, ubutegetsi bw'igitugu bugamije gukoresha abimukira mu nyungu za politike. Guverinoma y'u Rwanda iyobowe na Paul Kagame yishingikiriza uburyo bwo kwakira impunzi ku butaka bwayo nk'uburyo bwo gushaka indonke, kandi ikifashisha icyo gikorwa nk'uburyo bwa propaganda yo kwibonekeza no kwifotoza mu rwego mpuzamahanga ku nyungu zayo bwite zitagera ku baturage. Ubu butegetsi bushinjwa ibyaha ndengakamere byakora inyoko muntu haba mu Rwanda no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Twavuga ubuhotozi bw'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, kurigisa abantu, ufungira abantu busa, gucecekesha mu buryo bwose amajwi anenga ibitagenda. Abimukira rero baba barushwe muri urwo ruhuri rw'urusobe rw'ibibazo. Icya gatatu, guteza umutekano muke mu karere hakoreshejwe impunzi. Hariho ibimenyetso bifatika kandi bidashidikanywaho ko mu Rwanda habayeho gutoza impunzi z'Abarundi n'Abakongomani. Izo mpunzi zikaba zarahawe imyitozo ya gisirikare n'ubuyobozi bw'u Rwanda maze zikinjira mu mitwe y'iterabwoba ya M23 urwanya Leta ya Kongo no muri Red Tabara urwanya Leta y'u Burundi. Hari impungenge zikomeye ko abo bimukira bazava muri Amerika bazinjira ku gahato muri iyo mitwe y'iterabwoba ihungabanya umutekano mu karere. Icya kane, igihugu gihungabanya kandi kigatoteza impunzi. Imiryango myinshi iharanira uburenganzira bwa muntu mu bushakashatsi yakoze yerekanye ko u Rwanda rwakoze ibikorwa byinshi bihungabanya ubuzima n'uburenganzira bw'impunzi ziri ku butaka bw'u Rwanda. Hari ubwicanyi bwakorewe mu nkambi ya Kiziba. Izo mpunzi zariho zigaragambya zisaba gusubizwa mu gihugu cyazo cy'amavuko. Bamwe mu bahagarariye izo mpunzi baheze mu magereza yo mu Rwanda. Ku rundi ruhande kandi u Rwanda rukurikirana impunzi zaruhunze hirya no hino ku isi kugira ngo zirugirire nabi. Twibuke ishimutwa riteye isoni ryakorewe Paul Rusesabagina. Kagame n'abambari be bakoze ibikorwa byinshi byambukiranya imipaka bigamije kugira nabi impunzi n'abimukira. Abamaze kubigwamo ntibagira umubare. Iyi myitwarire ihabanye n'amategeko ya Amerika ku byerekeranye no kubahiriza uburenganzira bw'impunzi. Ku mwanya wa gatanu, ubutegetsi butoteza abakristu n'abandi bantu bemera Imana. Amagana y'abakristu amaze kwicwa, abandi babura irengero bikozwe na Paul Kagame n'abambari be, dore ko nta gikorwa mu Rwanda aba kibaho atakizi. Aba twibutse yicwa ry'umuririmbyi w'umuhanzi Kizito Mihigo waguye mu maboko ya polisi ya Leta y'u Rwanda ku wa 17 Gashyantare 2020.
Mu 2024 Kagame n'ubutegetsi bwe bafunze insengero zirenga 10,000 naho zigera kuri 600 zirasenywa. Ubutegetsi kandi bwivanze mu birebana n'imiyoborere n'amatorero ndetse kugeza no mu kwaka imisoro ku maturo, bategeka amatorero ibyo agomba gukora mu buzima bwa buri munsi. Tumaze rero kwerekana ibibi byose n'ibindi tutarondora, turasaba nyakubahwa perezida kutagira no kwamagana icyo cyifuzo cy'u Rwanda cyo kuba mwakohereza abimukira. Iki gikorwa ntikireba gusa ibyerekeye umutekano w'impunzi, ahubwo kinareba icyubahiro cya muntu kandi kikanareba icyizere, icyubahiro n'ubudahangarwa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abarengera uburenganzira bwa muntu kandi bakimakaza amahoro. Dusenge kandi twizere ko nk'uko mubisanganywe muzakoresha ubushishozi nk'uko ibindi bihugu nk'Ubwongereza na Israeli bakoresheje bagasesa amasezerano bari baragiranye n'u Rwanda mu buryo budasobanutse bwo kohereza abimukira. Bikaba bikozwe na Revera Chrisman Coleman, umuyobozi wa MLD. Bimenyeshejwe Mike Johnson, umuvugizi w'inteko ishinga amategeko ya UDA, Marco Rubio, umunyamabanga mukuru wa Leta ya Amerika, na senateri Jim Risch ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.